But life spark life kunyo. Life spark life kunyo. Ngawan ban ngu bat ban mani. You try to blaze your to I can long to come on John me. I try alone John. Come on John me, come on John I can long. Nada mi mundo I can long. Mendagas ni ngawan ban am kasul bakoya. Hagi dan rukun yang percaya yang kau bawa. Oh try to bring hak ni ngadon hak ni ngakloy bane ramon chong mi. Ha kekerteng ukpa badu kun badu men sim bakuin. Kejinga ye jungu trai jungu yu Jesu Christ bar kejinga jungu blay lembar kejinga selog jungu men sim bakuin ken down ring card bad pi barong. Kau hamen kepara bayi ha Jesu Christ vidagas ngi ngira kegas ngi borom jong u Ioannis bakuin ubay nakikat arngut ki apostol jungu Jesu. Shua uji sula kaut ia o Ioannis bakoid ban longkum u apostol kum usenran jungu. U Ioannis bakoid udai senran jungu Ioannis Baptist bad uji sula kaut ia u ban bud ia uji sum. Bad la kaut ia Ioannis Baptist kum u apostol jungu jingin. Haka gospel jungu bad hagelai tilaki shitti habangi puleng ioi ula tho shapang jingid jungu blay. Ula tho padula kren shapang katno ublayu I dia ke perthem but haka jingim jungu Ioannis bakoid ula id yau Jesu hadu kata kata nadu ka donor ke jingim bar ke jinglong jungu Ioannis bakoid ke kaut ke ber ingi bai pe bai ban id yau Jesu hadu ka donor mani ki baro jungan ke perthem kom ke para bai hau Jesu Christ kat bangi rakhe min daga sgi brom jungu Ioannis bakoid tongin pertubut yakinuk sababha jungu Ioannis bakoid bertungin dia Jesu nadu ke donut bani ki baro jongan ke perthei barbinda kat bangi don hakamat keduman jungu trai ban seminda hagane ke mas bakhuit tungin phai shau blai bertungin aiti baro ki jing tumu jungi hakamat Jesu hagane khalimat tungin duai nakabenda ki ngasam jungi nakabenda ki kimik pa jungi nakabenda ki khun ki tik himan ki para jungi ki parlo ki paramar jungi baro tungin duai nakabenda baro ki bapang ki basitom Tungi dumai nak benda baru ke ben sing ke bela kladno naki ngasem jungi. Tungi dumai nak benda baru ke ben sing ke bela pudding pin koid. Tungi dumai nak benda ke nongpo bakin khela ke bamut. Berkat bangedang ayat baru ke jing tumu jungi hakmat utrai. Dab dak jing sungusi ke bakrau tungin ayat ya baru ke pop jungi. Tungin kuslai nadu ke men sim nadu ke donut nak benda ke por bangela kam ide ke perthei ban ya ujisu hak jingim jungi. Tungin kerpar ya Jesu minda ban pin koid ban side koid ke donor jongi na baro ki pop krama gala ban shibinda hagane ke mas ba koid daga donor ke ba koid dab dak jing sungo sige bakrau tungin dumai lang nga pla hau play badan bor barang ban happy ko hen men ko parang bangal le pop shibun em badak tin daki kam badak jing like kret daga jing le pala jonga daga jing le pala jonga daga jing le pala bakrau e jonga namar katha kerpad iko maria bakuit kuba ya isaga thei sotim daki angel barkeri koit Badia piko hen men ko param. Banduai na kabenda jonga. Ubulay jongi.
Ublay badan bor baro unis ne yangi ban endalamap yaki pop jongi unialam yangi shaka jingim bam jukurt. Go try to ease and 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 go Cristo ease and go Cristo ease and go Cristo ease and go Cristo ease and go try to 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 ease and go long relation strong but I can never Jesus I keep it real Baron come on Baba Iyai royami gunamani mani Iyai pinagurang manisuyami Go try to play simple Go pardon barbaro Go con magway upa Go try to Jesus praise Go con magway Bandiki poprote Go pianke singirpa Susuneyangi Kay tamba me bakun Kay tamba me utray Uwe bahat litan Mami con Jesus praise Mami me alaway Ati alaway Baru nisipakun Tong inaduay. Hakane kamas ke bekoj Ngibu akhmat keduan kedupat ke jumblay ke jingduai ke bekerpang ke jungi na ke benta I Father Lijo Philip MSFS Hakane kesngi ke ba Irake ya ke jingdap pras nam ke jing long lingdok soblay ke jung I ke jing long lingdok soblay ke de ke jing khot ke jumblay yangi ban long Shibanta kajung em kajung u kajung khot kajung u yangi ban it yu hakerkom ke bekerpang ban syakri yu hakerkom ke bekerpang ban penpriang ya ke gospel kajung utrai ha kipaj baro ki badan kamon ke babha den mata kedau ngedoi kerpang nak banta I Fadlijo bau blai try kan rat nang don rengkat bat I man kasni man lakapor ke bama I yeng ban yalap ya ke gospel ke jong utrai ngiduai nak banta ke jingkot ke jingkia jong I ngiduai nak banta ke jing temu babha jong I ngiduai nak banta baro ki kam ki bai simti khamtame ke kam ban yalap ya ke gospel ke jong utrai nak banta ban penpriang ya gospel ke jong utrai lengba kane ke ministry hakar tret sentar ngikan mau banduai ya ime pa ya ihan I para jungi badan ha snang bau blai try kan radro unang kerku kerdo yaki bamakiru lengba kajing long lengdo sablai jong I Father Lijo kenang yo kajing kerku ke jong oblai Koblay may ubalamon bangan pitnyay yaking kasem jong may omda kano ka jingbit dor jonga Henry daga jingkar hai jonga jing ai jong may marbe yakaba laban bathaim to ai ba ngan laban pindap hok yakam shakri jonga kerdan lengdo Wala pod jong jing senshar jong me yaki baro ngan la ban yalam yaki pai
Kipa malapin kamti hapog jing sumar jonga. Da utrai jonga yu Jesu Christ ukon jong me. Uba im badsen sharan gad bad me. Haga jing elong kabai jonga ben simba kuit ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih naga siti penangkong yo anis bakun. Ko ba i kata kaba lalong nadu mendang nangkong. Ya kabangi la yo sneu. Ya kabangi la yo I delaki keman. Ya kabangi la kemi sena bat ngila yo wat yo tuat daga laki keti. Siap hangga ketin kajing im. Ya kata kajing im la pen I habapau. Bat ngila yo I ya ka. Bat ngila ai sekhi ya ka. Bat penbena hapi ya kajing im bom jukun. Kabaladon bat ukpa. Bat ya kabalapen I hangi habapau. Kabaladon bat ukpa. Bat ya kabalapen I hangi habapau. Ya kata kabangi layo I bat ngila yo sneu. Ngila penbena hapiru. Kenang ba pindup ya selok lang bat ngi. Bat kajing selok jongi. Kalong bat ukpa lem bat ukun jong u Jesu Christ. Bat ngi tho ikani kenang ba kajing kemen kan dup long ke bapura kan ni ke kecil nutrai. Sam kendai punyau nomor nyau spa propusang. Nyau spa propusang. Dua yang telefon baar kita ke iwe hadu nyau bat sepor kata. La pau jinshan, la kahani, resunong pleni. Utrai kendra durang sim, mekwa berte badengko.
Shem la jit yanga ong utrai. Andre de manga bala jit ya pi. Hallelujah. Hallelujah. Laka yunong. Utrai undon ringkat bat pi. Kejung play na gospel bakut kat kum uya anis. Kalamare Syau Simon Petrus bat syau tau we perusenran ubau Jisu uin. Kala shimno yau try na cingtep kala ong bat ngam tip hai kila bu yo. Kum tau Petrus bat tau we perusenran kila mi bat kilit sya cingtep. Baro arngut kila yamare lang. Henrei utau we perusenran ulamare kamset banyo Petrus bola poi nengkong hacing tep. Uladem badloi yeki jain linen basenjor hangta henrai shemrung shepo. Usimon Petrus la poi hadin bola rung beit shepo cintep. Ulai yeki jain linen basenjor badaka jain ke basop yaka kli ujisu. Kene kam shemdon lang baki jain linen. Penban kalasyang kendrong hala kajaka. Teo tau we persenran ubala poi nengkong ha kacingtep ularung mauro ulai bad ulangej. Ke gospel jauh try. Ko hamar ka parabayin hau Jisu Christ. Beda kasngi rakhe kasngi borom jong o Ioannis bakhoit. Ubay na kikat arngut ki apostol jong o Jisu. Barngi barang itip o Ioannis bakhoit ula idiyaw Jisu naduhu ka donot. Dina katagadaw ngiyoy ya o Ioannis bakhoit habangi iyoy habaki peit yaka dur jong ka jingkaway bakhadu. Ngiyoy Ioannis bakhoit usong hajan jong Jisu badula bu ya kekli jong haka shadem jong utrai badula song. Bad halor ulum khalbari ngiyoy Ioannis Baptist yang hakik chad jong dingphana jong Jisu. Tengiyoy ya Jisu hajan ga donut jong utrai hajan ga donut jong Jisu bad hajan ga dingphana jong utrai. Namar Ioannis bakhoit ula id ya utrai ula id ya Jisu nadu ka donut. But Ujisuru ula id ya Ioannis bakhoit ban ya kibay part ki apostol baro. Dai kita garam ha gospel minda ngalios ngo Kamaria Magdalene kalalet haka jintep enda kala poi kala iyoi ba labengno ya umau khang barkala maresha u Simon Petrus barsha utta ubaipat u sinran uba ujisu u id udai Ioannis bakhoin a gospel ngalios ngo kala mare barkala let sha u Petrus barsha ubaipat u sinran ujisu u id udai u Ioannis bakhoin. But balai ujisu la id ya Ioannis bakhoin kam palat ban ia kibaipat ki apostol. Ujisu la id ya baro ki apostol jongu Henry ujisu ula id kerpang ya Ioannis bakhoin. Balai namar lese shwa ujisu la shashitom shwa ujisu ula yap halor geding thana ujisu ula tip ujisu us ngothu ba Ioannis Baptist un sabud yanga hadu khalwari un sabud un sayang hajan geding thana bat un sesumar ya kakmei jonga
Ujisu ula id ya Yohanes Baptist namar Yohanes Bakoid ula id ya kamaria te sudi kakme jong ujisu. But enda ujisu ula yap halor gading phana Yohanes Bakoid ula shim ya kakme jong ujisu kum kakme jongo. Dan kita ngi yes gospel jong Yohanes kalong bakat kendai ngi yes ngom kadikot arpon rio ujisu ula iyoi yala kakme but ya usindran uba uid hakmat hakikjad jong gading phana tem shwa ujisu ula shashitom shwa ujisu ula yab halor gading phana ujisu ula tip lupa ujisu ula iyoi lupa ba unai usindran un sesumar ya kakme jonga kamot komen ko para kito kiba id ya kamaria te sudi kito kiba borom ya kakme jong utrai jong yu Jesus Christ ujisu unsa id gibarong id ya kakme jong utrai gibarong id ya kakme jong ujisu te ujisu u id yang ibai pe kumba ujisu ula id ya Yohanes Bakoid ujisu id yang baro but ujisu ula id ya Yohanes Bakoid kadau bani kong kadai namar Yohanes Bakoid ula id ya kamaria te sudi kakme jongo bar baar kadai Yohanes Bakoid ula bud ya ujisu nagat semen hadu shadu kalvari ula yang hakik jar jonga ding pana jongu trai bar kawe ke jinglong babha jongo Yohanes Bakoid ngaleos ngo indagas ngia ka gospel enda kamaria Magdalena kala mare bar kala ong ya Petrus bar Yohanes Bakoid ba lebeng no ya mau khang kila ya mare lang Petrus bat Yohanes Bakoid Henry mano la poi shwa ha kejintep jongo Jisu Yohanes Bakoid kila mare lang but Yohanes Bakoid ula mare kam stat ban ya Petrus katuka peni kejinge jong Yohanes Bakoid nakabendau Jisu katno Yohanes Bakoid ula id ya Jisu ina kita gadau ula mare kam stat ban yoi shano utrai jonga shano Jisu hato kila shim neyem ula kwa palat ban peit kataga jingtep jong utrai Henry wadadau Yohanes Bakoid ula poi hashwa jong Petrus hajan ke jintep hato ula rung hapo ke jintep jong utrai klemrung ula ap habar ke jintep Yohanes Bakoid ula poi hashwa jong Petrus Henry Yohanes Bakoid ula ap habar Petrus ula poi hadin but Petrus ula rung shwa balai Yohanes Bakoid ula sha ya Petrus ban rung hashwa jongo namar Yohanes Bakoid ula id ya Jisu bat ulong ubri ubas ngorit kamen sim ula tip Jisu ula kot ning kong ya Petrus adu Petrus udai leader jong ki aparo ki apostol but ma udai ban rung hapo ke jintep hashwa jonga udai ban peit ya ke jintep komer ke para bayin ha Jesus Christ dada Yohanes Bakoid mdon ke to ke jingir ke bakrau dada Yohanes Bakoid kelam borom ya Petrus maun sorong ning kong bar unsa ong ngala rong ning kong hapo ke jintep bar ngala ioi unsa to ha ka gospel ru ngala to ngala ioi ningkong ya ke cinta bat tele Henry ula sha ula ailar ya Petrus bandrung hapo kamut ula borom ya katoka kerdan jong Petrus kaum ke para bayin hau Jesus Christ age jingim jongi ibai pe ibai ngi barang iko ban long ke ningkong ngi barang iko ban yo first habangi kille ya kikna hatopi ko ban yo first prize ne second prize kins ongkum do na ko ban yo first prize day second day third first ngi barang iko ban long first baningkong age jingim jongi Henry Yohanes Bakoid ula sha ya Petrus bandrung ningkong kapapini ekajing Yohanes Bakoid ulang ubri ubas ngorit kemen sem bat ula borom ya kibai komen ke para bait how Jesus Christ kad bangi rakhe ke sgi borom jong Yohanes Bakoid mendagas ngi gide ban pertubut ya ke jingim bar ke jinglong jongo Yohanes Bakoid ke baningkong gibarong gide ban id ya kakme jong Jisu gideban id ya kamaria te sudi namar Yohanes Bakoid ula id ya kakme jong Jisu ula id palat ya kamaria dena kata gadau hakapor Jisu ula shashitom hakapor ula yap halor gading phana Jisu ula bud Yohanes Bakoid ula bud ya Jisu renggad bar kakme jongum ula yang hakik jar jong gading phana bad ula sumar ya kakme jongum
Tengi barong di ban ya kamaria te sudim. Kum ka kami jongi ibai pe ibai. But baar kumbau Yohanes Baptis ula Syah ia u Petrus. But u Yohanes Baptis ula Yohanes Bakoid ula Borom ya u Petrus katu kerdan jong u Petrus. Ngi ibai pe ibai gideban Borom ya kibai. Gideban long kibrio kibas ngoret kamen sim. Komen ke para bayi hau Yesus Kristus hagane ke mas Bakoid tongin kerpat ya uji suban ya rap ingi ibai pe bangi baro ngin i shisha ya utrai nadu ke donot bani ki baro jong ke pertai ke ba Yohanes Bakoid ula i dia uji su. Bunsin ngi ong ngi dia uji su Henry ngi i dia utrai ngi dia uji su tang dak kesindur om dai nadu ke donot Bunsin hak jingib jongi ngi kam i dia ke pertai ngi kam i dia ki baro jong ke pertai ban ia ublei ban ia utrai jongi uji Yesus Kristus. Komen kepada bayi hau Yesus Kristus hak nege mas Bakoid tongin pan map na Yesus nak benda ki por ngela kam i dia ke pertai hak benda ki por ngela i dia utrai tang dak kesindur om dai nadu ke donor bertongin kerpan dia Yesus bang i baro ngin i dia Yesus nadu ke donor bani ki baro jangan ke pertai kumpa Yohanes Baptis bo Yohanes Bakoid ulam i ya Yesus barkum juru tongin i ya kamaria kakami jongo larangi i ya kamaria kakami jongo Yesus unsa borom yangi unsa id yangi bad sekerku gerdo yangi bad unsa kerku kerdo yaki kesem jongiro tungu duan ke benda kenai baro kan bangi shimenda ikene ke mas Bakoid ini ro yau Yesus Kristus Subha yang baro ngangit hau beliuk pa badan bor baro unang thau ke beneng bar kendau bar hau Yesus Kristus kun ba mar bai jungo utrai jungim ya blap na umen sim Bakoid ya balak kha na kamaria te sotim ya bala syara Pontius Pilatus asana apna ya layam ratep ya ulahya shige bayam agas ngi kebalai ulami parna gi bayam lakiu shabneng kusong shukamau beliuk pa badan bor baro enta uban bad bishan ben bade gi bayam ngange ha umen sim Bakoid hak balang katolik Bakoid hak jinga slok re Bakoid hak jingmap yaki pop hak jingmi pan kadong bada jingim bam cukur amen Laispa Andrepusak. Iwanai nguya mitrai, Iwanai nguya mitrai, Iwanai nguya mit, Iwanai nguya mit. Doshimuni upu, bagi terwahame, doshimkani kawan, ihai sebayame, topriang putrai gizin terwah, ihai sebayame, bagi terwahame. Iwan ainu yamitrai, Iwan ainu yamitrai, Iwan ainu yamit, Iwan ainu yamit. tu duai ko para baga jingkhinia junga bad jungpi kelong ke bapdiang pun ha ublei ukpa badan bor baro Koblei kenong sensar badan bor bad basbon jongi sngi bad ki ayom tokme isne yakakam shakre kabam mela ai hanga daga jing ai jongme bad daga bor jongane ke jing terma knia to yalam yangi yake donut jongulung dom bad jongringai bakin don yakata ga jing khongu jonga kin hon lang brod
ki bom ino ya unong sharai lemne ke jing sumar jung unong sharai ya kakin hun lang brod kanduna dau Chris utrai jongi Amen. utrai undon ringkad bad phe to kintiwela kidonod Kintiwe ki shall try. tong ingu ya utrai ublei jongi Kai shall hop but today. da shisha kalong ka basong hog bar ka badai kadai ti jongi barga jing pani miangi haman la ka por barga jaka banaingu yame ko khandran ko paba khuir ko blai badan bor bad bam chukot namar ha ka jing maya jong ka kten ka balaban longdong ka jing shai bathamai jong ka boram jong mai ka ting shain ha ke khmar jong ka donot jongi krang ba kumbang i itu ya ublai uba phau hangi en kring ru yangi lengba jongu ban i de kie kie ki ba ngim laman ioi bar namar kata rengar bar ki ark angel ki ket si bar ki hima bar baro ki paid bilin bar ki bor jong bneng ngirumai ki jingurumai ya roya me bar ngi pen bana klem sange Ubaku kohom kepada sarsina kena kelimat dagi jingir ka bakrao tu ngai ti bawra ki jing tumo jungi hakmat ujisum kat bau jisun pen kala yaune pu bar kawain kum gamet bar kasnam jungo tu ngai bau jisun pen kala ya ka donor jungi bar ka jingim jungi da shisha melong ba khuid ko trai kitumai junga jing khuid baro namar katang ikrpat yame to pin khuid pin kentang ikini jing tarwa jungi da ka ba pha ya umen sim jung me kumga umjar halor jungi bakin do klalong yangi kamet barkas nam jungutrai jungi u Jesus Christ hakapor bala dino ya badala ka mon ngobha ula pediang ya gajing shashitom ula shim ya ukpum badaka ba aingu yame ula kdia ya u badula ai halaki sanran u on to shim batobang nakane pi barong namar khane kelong kamet jonga ya kaba NIT nakabanta jumpi haka jugarukom endalala ia bam ula shim ia ka kuri badaka ba aingu biang yame ula ia ka halaki sendran uong to shim barto di na khane pi barong namar kane ke longa kuri jonga snam jonga jutam bathmai bad bam chukut ia ka ba en pinme na kabenta jungpi bad na kabenta ki babun na kabenda ka jingmap ya ki pop to le ia khane ban kan mau yanga kajing maya jong kajing
Namar katang ikibapin mentai ke jingya bar ke jingmi part jongo ngi terwa hame kotrai ukpo janga jingim bar ya kuri janga jing penim ngi da aingu aidam namar melenyo yangi kibabit ban yang hakmar jome bar ban shakri yame da kabas ngolen ngi kerpat yame bangi kiba ya benda hakamet bar ke snamo kres ngilong kibala penyat lekawai da umen sim bakhoin Token mau ko try ya ka balang jung mi ka bla priang hasatla ka prathei ba to pen jana ya ka ha ka jing e ringkat badulio ukpa ba ko jungi Wilbert bishop jungi ka kan hun ki bishop bad ba ro ki lengdo Jokan maulem ro ikhmen ki parashin rang bat kan thei ki balai thia da bakarmen ya ka chimi pat badia bar ki balak khlat no kham ta me ki ba e ki ba thoin bat ki ba haing hasam jungi ha ka jingi snei jong me chpdiang ki sha ka jing shai ka khmat jong me do isnei ngi bar ro ingkar pat me kham ta me ngi dwai na ka bentai father lijo ibarake ya ka jing dap prasnem ka jing kentang lang doi Barangkat ba kamarites si bakhoy ka kami jong belai. Ujase bakhoy ukurim jangka. Ki apostol bakhoy. O Francis de Sales bakhoy. Bad baro kiri khoy. Ki balak pensengaw bahay me pateng la pateng. Ngin long ba bit banyo bentalam ha ka chingim bam jikut. Bad bangin yaro bad pendan boram ya me. Daw kun jong me o Jesus Christ. Da lembat ubad hau kalong hame blai pa badan bo ha ka jingalong kawai jongumen sim bakku barar ko buram barga jingyaro junom la junom Sarjin tu kenai tiap orang kijing temu jeng yak maru trai pada kijing yak kebakrau tungu dua kijing duai uji sulih kayangi kok pa jongi baha beneng kalong ka bakuir ka kateng jome perwan ka hima jome kalong ka mon jome ha ka kendau baha beneng semua yang ibinta ka jimbam jongi ka bala ka singi pertama yang ikering kang jongi kumbang ngi mam ke balai sniu yang suka jingpen shoi Henry to pelat yang ini nagabas niu. To pelat yang ini kerpar kutrai nagi jings niu baro. Hak jings bon jung me to ai jings suk jings sain hak isngi jungi. Krang bar ke jing yarap ke jings nei jung me ngin light barabor na kapop bar ngin yo jingar na ke jin jar baro. Kat bangdang ap kmil de ke jing khermen bakhuit bar ke jing wan part jung nong penim jungi u Jesus Christ. Namar kajume kalong kalima kajume kabor buram Kutur ai Jesus Christ mai ubala ong hakia pastol jong mai ke jing suk nga I happy ke jing suk jonga nga ai happy wat pet yaki pop jongi hendra ke jing e jonga balang jong mai bad ha ke jing bon jong mai to ya ke jing suk bar ke jing e tle khabai kat kum khamon jong mai ma mai uba im bad basin shar junom la junom amen ke jing suk utrai kandan barabor rengkat bad phi Tongan teribada ke jingsuk ibai ha ibai pan. Lord,
hak me yukun lang broad jong oblay hak bakit no yaki pop jong ka perthei sukitoy ke balak khon sagajing khawai jong ukun lang broad Henry Sultan Datin Murgam Sejana dan Sakyahi Ars Paalai. Haji Subaid Ismu Yame Yara Imbargi Pendon Boroma Hakanaka Kalimat Kublish Bungutai Namar Malavan Badamalarum Hapoga Donor Jungi Bara Hakanaka Pond Jisubaid and Malavan Hapoga Donor Jungi Eve Pebekutai Yaiti Baraki Jingtumo Jungi Minda Hakamar Jimekutai Kurgudo Yangi Eve Pebeku Kurgudo Yaking Sam Jungi Baro Pin code Pinkia Kebapang Kibashitom Bara Kutanhakanaka Limat Jisubaid Idumai Kavinda Bara Kinong Pop Hakanaka Limat ay pakin kalaka bamot abakin man pai sa mekutray kumba uyawanis bab makoy ula idi mekutray na do kadonot hakan na kalimat ngiro mekarpadi mekutray ban yarap ingi ibay pa ibay
Bangi barong in kam dia me wane ki barong jangan ke bertem berkembang Yohanes bakhoid guna dia kakme jango kamaria tei sodim yarap yang iro hakana kelemar kutnaim bangi barong in dia kamaria tei sodim kung kakme jungim ban kelamangin yo pediang ye jingker ku jame kutnai alor jungi vei pei Idwai kerpana ke benda ke pari jungi nak benda ke presenter jungi nak benda ke father ke sister ke batre hangne idwai nak benda para ke long ilong sam jangan ke pari jungi ko tnai hagan ke leman ai baman pai ke bor jungi men simba ko halor jungi vei pe ko tnai hagan ke leman nabangi barang ini pedang ke jingker ku jame ko tnai halor jungi barang yesu bayir hagan ke leman ni kerpadi me ban kru do yangi ban pin kod pin kengi bapura na baro ke jingpang jing sitom jungi ro Hallelujah, 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 Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Tong ini duai. Ko boleh badan bor baro ba im junom. Kot mei bar ko jing janai jonga hok baro. To ai ngi kerpan bada ke jing yo benda hakene ke jing maya ngan la ban le ya kabadai bad ban yalap ya kabas shisha khang ba da ke kam bar ke tin jonga ngan laban terwa hakiri ngeit yaga jingi khai haga jing ai jongme dau kris utrai jongi amen utrai undon ringkat bat pi ringkat bat piru uble badan bor barun kerku doya pi ukpa badukun badumen sim bakun Tolej suk pada roya utrai dak jingim jongpi. Nisongo yau tei. Nomor lai pusan. Lai pusan. Tukmen ma biber kiu baro. Turai baturisa. Amen. En jag rör ut Jesus Kristus. Amen.